mama o sa uanga sala I le wawhenga iai ma o tautu pulanga I la foi fonga paa Whaasola inu ua mala ai ai ni alofa anga Iana tia so leanga Ta la la ta ta la 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 Ta la la ta ta la 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 Ta la 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 ta la 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 Ta la 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 Ia wha mole mole, ia malu mai le vai, ia nā tia ita, I whatu ala vai, e poto le tautai, ai se la na mai. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la, ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la.
fia e lo tolu e musica. Kalene wa watu ya pen ile fatai ya fia ala fia fasia. Tasalme e manuia ya kamukoina. Little tolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota mau fetu ile langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia dia ia la tende matama sisi vai mapepese matata lato ulele na omae vane lalo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele Maeva masia upele ta oto ayo pese matilo tino atu isisifo olo otu maya ile casino mauna moli pa ata amilo pe osepera mitai ai pupito le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia la tende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na oa umasia upele watonu matatau le ingoa wafa aingoa ai Samoa le teni nau le Pacifica wafai mamita ngaya ita aapea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai ngoa ia Samoa le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia la tende matama olo
Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Le Chamberlain will want to radio Samoa le vang on le woli le se antia se fulu male valu midu to buta nele July lua if you feel like I enjoy fat tan fan to lang fa funganga ele to fa woli de ele su fungole to wa yau kilani di sila radio Samoa tasi lima iva tolu amo susulu man tango fia ave ole lai to tonu au kilani so tene ta lo siolo fa pena umaya pi to no lo ma futa mai lo to paia ma lo to Malu le rifo I vainga o le aso. Ai au tanto lo tele ni se pito no ni sila mi se leva montu I saute fa before I le tu I matu. E polo pito I lunga le North Island o lo fa bele o nga pantia o la to pito no o matangata I le fa le tonu o le tau le na fa le tonu wai. Ya ma le tele o vainga o lo to siai lo la to wola fa le aso e pere yele le tise ma le swa vain tau mafa. E na ni te wa tātou whapean a so le lea se mea kupu le manga I raka ia e tō tele I lātou wale ini o lātou whane tō telefo I lātou ia wale ini no whanga e wha mautu wai mole taimi nei ia o le tūlanga nai wha mratu atu mo I tātou le rivaing o le hawauli ia e wha maloma wha taile talenga ia te tia pēra iele tō maftanga mai le Taeao na lila si o li me fo le rivaing o le hawauli leo tātou maftai si o lia lava le July fai la fia finei e mo mor fa talo fai ona pai le tua o lo tau suina le poi o leola so se fanta fai tau lava o le so ya o le wa amtali ele vai tau sanga o le fanga fulu ya po le vai tau sanga o le antevetu fas fulu aso le fai tauina ona tatou fa mara tuina le o le o puapua ngā o le maliu ia Michele toi tu manu malo le tatou li faola le veitau le seta I le amatanga o le masino a Perila I le nei fo I tausanga ia o le so I le kalisi katoliko le lefu le toi fa maratu mai ia I tatou ia na fausia lefu o na mana vale ia le tua o le mana vaola le na fausia I antamma eva ia o mai ala ia I tatou ma o le tūlanga na vale na e pe o na iai ia a faida fausia tatou lefu ia koe fo ia tatou lefu ele ai ma se o tatou e aluma aveniana ta vale aveniana fale ia aveniana tupe ia pe aveniana auro maniana pe nina maniana fili maniana tautalinga ia e kako ke kau fai o umalava ia e kuwa mea le lalolangi ile lalolangi na pau ale mea e ta pena le ia ile tangata ia o lona nganga ia ile teimi o mai ile fa sidonga pe o mai ile vala au ia ona e tutula ile o e le mafai ona e pase se tangata e tutula ile va o ile teimi o lo fa sidonga ia onga e kalida ia le po le ale vala au mai ia pe fa pe mai chava ia o le aso le lenga kusi mai isa e kuku ai kuol freo ia wow, me sa fai por freo ai le osko freo ia ole nga fo ile da ole fai ole kofsio ai le yanga ia tu fo isa ninga lot ia e fa manga lo ia tanto wanga sala ia pe fo ko ele o ia ma va pe tu le ie fa manga lo mai lo tali wo se wo wanga sala ia le da tantia fa pena ia mana tua o le so e le aise ano manufasi mo tantou ia le man malama ia le kulanga ngama le asfalaine ia ai voinis o le wa amatai le so ia le la tau fa laina le dai le ai tu lava se ano le manufasi se ia toi tu mai le ri fa soli e ka kaunga o akur kimbirnga ia wa makua lusi ko kilo se fa se lau lima se lau ia le mea le da ia ai e fai ile langona ia ele o fosia mai tanto ele ali vape o fai uma meia a ko le fai meia o longa winga ko kia mama o le tia mai la vai o ma ia po tanto uma e pule alka malo makuai ilanga yes kai fai
a whaia ke whiaru o i e whaalaina whai. Io a whai fo i e lima whai. Ia, e le se mea o le a fosia i fua. O le mea ngai e pulei o e ia e le lua vāmareri. Ia, le lei. Ai wha wau le tātou wha talo whai te mama tira mā tua pa anga mā sani le tātou wala leo. E mā futa mai lawa i le Taeao CEO o i le teimi e taurunga i le tautua. E mala o danga fu i le au whainga aluenga. Malu o amu i le divaengo le a wauli. E tālo CEO le naua mai as tau singa. Ia, mo foi se wha silinga malosi. A wale tali e o le teimi e tua antua i whana ua whana. Ia, le lei mana tuan tātou fuala au. Le ngata le ola malo silunu o lo fenga i foi ya mal tautua ino ainga le ngata tono ni sila e va be foi ya tunu e la lang ya ma fa tano fa tuai lo tanto o tono i Samoa lo fa funga mai lunga le tanto wala leo le tasi o ono tasi ma le tasi le fa mo ya o lo ma fa iona e fa funga mai ai i tono le tanto o tono i Samoa o mai matua mani no ia le tātou le tio whanangorongona. Bea whai o nei te malanga i Samoa, ia po le tāwho i te mafuta mai nai Samoa. Ia whaatala whantu le rivaenga o le awuti. Ia, e whanaloan whamai e stasi fo o le tātou pulgalam. O nasa au lai le tātou wala leo. Le whanaloa leo whamajoi nai fungale. Ia ngā wau mangkoe whaafoupa, pe ia le ke sa wali kongole. O le afo, o le whanaloa i ngengi usila makau kia. Ia, le lei, whaatalo whantu e le rivaenga o le awauli. Ia, ime whau afa, wape foi whawina tāni elu. Mulipola, pio mulipola. Ia, monsieur uso, ia, Terence Hankin. Ia, o le whaatasi mai nā i le laumua i kalai stitch. Ia, malo ali le on site, malo foi le tauantai. Ia fa Malu luok foi il foi Ingol Crusaders in ngava yes. O te loa ko foi merko wa. Ia ai fa Malu ia Jimmy Joseph Male awale Highlanders. Ile man nei o le ta longa mua. Ewi ia o le to te lele au la vevea. E pe ona yai pre-season games. E pe ona sa fa nga solo. Ia ia o le tulanga le dai pe ona yai o le awa ulidei. O lea sa wha pela o na wha talitali ei le tōtele. Po o lea se whirangalo o le whale tupe tū tutonu. E pe o na wha ailo maile i le sope suia le tātou official cash rates. Ia, o le tūlanga e pe o na sa iai. O lea sa mai le tātou sanga lua whilua lima o mai le nei tau sanga. Lua tesi ma le lua 5% ia le tātou official cash rates. Pita i lao lea wauni o le so, o le na wha talito te lema whapea, a kongungi o lea koe si ilunga. Ia ai sauno mai le tātou Reserve Bank. Ia o le a whapea leo na whaatu mawina, o lona winga, e le isi swinga o le official cash rates. E le wha mo o le tulain tonu lea o le nei o la mua mai se wha maana malamanga, ia mai le kovana sili, ia po le kovana na o le whale tupe tūtonu. Le tumita ia Anna Bremen, e pe ona ia tu mai ai le foi mai le nātou sanga ina ua wha vai le sa avea ia ma ko vana foi o le tupitu tonu o New Zealand i le nātou sanga ua tuana iantu ia o le wha matalanga wha mai o le recovery le iai le tātou tamau ainga o lo o sau le mua o longo winga e pe o le mingoi voi le mo le meo le avoi ale ngau papa e si lo ia o le tūnanga na o lo Yale recovery ala tātou wafo. Ale tātou tamau a inga po le economy e New Zealand. Tālu mai le inflation e pe o na sāwhianga iei mai tātou. Ile mai ai leo le COVID. Ile sau le COVID le na yeso leo nofa mauto e mawhauwha. E le polkarame no matamantai le TV ana po. Le polkarame la le au whangu ngota. Sa whapea leo na whai le tausanga na e lua whelus fu. O te mana tua le tausanga na le anga o le tausanga na futau fo i mai lava i Samoa. I le mai ai leo a fo tālonga vui i le Pasifika lua fe sfun mariva. E mana tua le tausanga na. Ia, au sao ni mai le toi fo i mai New Zealand a matanga o lua fe lu sfun. Soli, ai maua lo i tala. O lewa a makanga sau kua le wha mai o le COVID. Ia. Tau nuku mai lai nei New Zealand. So le wa makanga pisa tangata. Wa makanga pisa voile le whape ma o le koviki ma. Ele i umia. Ia ai a matalo. O na tā puni lo ma tātou tuao. O e mantua le tengmilna.
ona fai mai leo le la unga lesa vema minista o soi fu malolo ina ni sila tau sangada mai ya no fo fa le tono topi tonu aua nei fe alwa ises yo alan mel ga kan fe yo nga no move le la ko ai ole ullo ga kan yo fe mai aua nei ya no se pitonu ole benga pe pesi e siama ole covid is full malai ya le benku alu ka malo move le la ko ai ele vai terminar le no fa ele lockdown ya o nga uma ko foi leonga ko e o ko ile si vai nga wifi vai nga nga ye ka ko lockdown ni ngi sil o to foi ile si masin ai ko sa ni si la tai nga va mai wa sa ngi fel wa i sa ai fi sa vali ya o ka for ko fan ton ai sa volli pochi ora ruga mano che wile rungo bon ei se ka nga ka nga ma kwa fa la ka nga ka zon o fengi me fe mai ka ke file mur fali ai anu move la ko ai o manga sa wor ke wila le ngofo ka code fa ya o le fa tayai o le nga va fa me ikua ya ngofo mo le piko ikua vo le o le avo o le lan to fa le tui ya me se ya le time yo tu lai mai to mi tai pa le mi ya Jacinda Ardern ya o le tu langa dai pe o le tu lai mai le da vai tai o ko e kawa ye lo ma fo mo va pe sol ma ye le fa ma ile le wale nga ma kwa ke le fa le tun e o me le temini e to tele ma fai tau fia fitangata wala ini ala tu ngal wenga tono ni sila e se tasi tala vo no fai tau tu yendi fa me le tala se tasi o tamalo ya na le company le na man tu tu si tal sanga tangata e tasi le va no fai ngal wenga ai lima fe tu si tal sang tasi le va no fai ngal wenga ai lima fe tusi talo sanga sole ko fa pe sole mo kwa maka kier mere we i tanto lono winga ya fa ma ongi la ngal wenga fa ma oni la ngal wenga ono sa i la ngal wenga na inte ye le ding vai tap ina ni tu we i se pe fe tu lai mai ya le dai mo le se le ni tongi e le fale ya tu tongi e yang pili fa ye ya fuanga e tu tonu ole ne ye tu no ya e la ki mula malu lu vevela e ya fa telephone twele le vang ona woli ya Frida nawa male ainga la ganso wele Erika Fomuina o me ole fa fonga mai na inga ngai fo le vau sol malo ya wa me o to ina inga ngai fo le vau talo si ona manu ye me uma ya male so ya frano po Efraima Titi yo ele ai ya se si foi chava e kokosa male chava ya ora vai tei miale nei ole fanga fu ya fa mai alo na autu ya ole sala mo monia ole pasasa o kuni la non fa ko ese ya man awe mai ya saupu se me ale lei pe fa asele mutu tautua ya oe isi o nu a ole manulele se ia fe mai se i pupuni le mala uali ya i mai ua goto le vetua wale le mama motu si alo upale ua mo Taeao Silo uloto a popole pei amole mana tua mai ita la upele fa amole mole tautua ia oe
vai po o fea ua fai ai Ae popo lelo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa Ae fotuai se vai ona Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala ua lia I mai Ua goto le vetua Ua lele mama Motu si alo upale Ua mo Taeao Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala ua lia I mai Ua goto le vetua Ua lele mama Motu si alo upale Ua mo Taeao Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, dapper cap, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se fumali, mai le tausanga lua afe se fumali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe afio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o, fa'o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. When you shake up, I'll bring you Samoa. Lua mai, washing mai. Radio Samoa, tasilima ibatolo. Radio Samoa. Lewa joe lusfulu tonu midu tona tale o le tula e tonu le divang o le woli a we tonu I dai lo toa o a nga le fanau ia pole dan foi ke kau se ki seki ko e vali kasi a ko ka kasi ko e spray kasi a lua oi a ke fa vai vai yo a e ke popole fu oi o le makua manga ia le sulu mai o le la e wa le man tau I tupa la tau fa te inga o le tupa ori a fa selu le ulu kaya o le selu ngar nga fa kwa ko e o a ia I se kang
ia pe a ua manava o i le fale ua sa ungi foi le fa Malu pe au pe pena ia alanga e faisi umi o lau o fonga o tantou le tupa tinam tamaita o le mea langa ia o le fa mana tuai le nei foi vai ngore au ko e se lukasi ia ko a pakasi ko ia awar ko wa wali la ngoko ilong ol dashboard foi le tava ba ki foi mai u ma kwa liu sua vaia o le fai si vela o le la ia e to no tatu tava le ni vai ngol ia o le menga ku sa la a lokar fe ko ko apa ko mai le spring pa no mal spray la no ka e lu ngol sima talo fantu ia he dio vanga le me o le wai lungo le tele wa mana vanga lo malo le fe o le fiva malo le on sai il dia solulu le tulinga ia so alo situ mua o le mafuto mai Samoa e o tele o mai lo po lai tu mua po le mo tele sala fai ia i o finiana po nga anta ile ni vanga la wo ia o la nga luele o fe nga luenga io usta ia il fo mai e ma fa longo ai le malosi o le naima wai le aso me le aso a wolfo sia io tupai matuna talataina va taile ma to mai le dia woli ya Malaysia ka ma java le o le sunga ile li pole o ka ko farkalavai inai mo to tua io a sioki fala o me kinga e mau kingo la vo la ya lu ma le sunga ya lilo mai va iron ya e fo inai ona tuli mo na tamai vai ia awaya faina lona soifofo i lele gasi o le maʻiniʻini ia ai leai ia se paga o le lua kuku faakasi malisi au javaga ia e faakoʻesi lele iama ia ona leai ia leo se mea o le a kakou vevesi ai i lenei vaitau vamai le isi kala leu ke faikauakoa i luga ii o loo silasila nei le minista lea o me tau infrastructure New Zealand o haia mea ka o infrastructure ia o mea tau fale o mea tau awala ia o vaenga fo i soani i le tau singa o lo tanto o langa i lea so mele aso pa mai la alfam talanga lau te vai e tuai nei o lo sila e koe faise tau li lunga o le kanko awala papala e anga i antuai mo North Shore ia po la e anga i mai e North Shore anga i le siti ma tanto nei au kilani sauti lau sunga le minista e mana ia ai toi va ai fale le fo se sia polo ke ki manga ia voile mo le vanga uma kongi la wala papa o le foi ekipi ya kula fonga i kongo mo meo o afo o pengi singi o kaaval o le foi ekipi ya kwai mala na fonga ke mi ele skala ile kaaval o nga foi ekipi ya kula na fonga ile ke mi fai ile warren of fitness o kaaval se mau mea o loo kipia kwa ile la funga anga fulan koe wha popo marangamia o lau sunga le ri mingiska e manga ia e silsilangi si skulanga e ngai ke wan waku foisi mako solo ke e lunga o le wala na papa o le tūlanga le nai pe o ni yai o fuafuanga pe o na wha atan tia mo lesi tolu se fulu tausanga wa mei e ingi fautuanga se fulu o lo wa tu ina tu lea i le minista silsila ia mo le si se fulu tausanga mai o le si vaenga e se mai le awala ma le la fonga le tutongi lunga i o le awala papa o le silsila le tulanga tau fale mai tono au kilani ia man tono ni sila o lo fa pe mai le tala e iva kala ia le mo le meo le tou pea e kolosia le awala papa pea fa tono wina ia fufuanga ia le malo ni sila ia mai o le afia le tono o leisi se fulu tausanga e ina ia mawhaiele o na sosani i ngā luenga whai e meise o le tau fausia ia leisi awala e lua iei awala e kolosia tuai mai le siti a ngā i lunga i o i no show ia ka ilo iau po le a so whiranganu ai pe wha afia ona e kolosia le awala le awa a wha pe vai aso a koe ke kolosia le awala le a lima ioi a wha a lima i le vai aso nga e kolosia le awala sau malwaku pe alwaku malasau ianga ngai kangore wha ake iwa wha ake le ia se fulu wa iwa sfulu tala iwa sfulu tala pe afa pe nganga lima so ki kolosia ai afa pe fiku
I se ka ngala o e whaakele. Iwa whaakele ia fiku wafia. Lima ongo kala. Orenga. Ia. Ka ngola ia whaakele I le afu. I le wha. Ia wafia la I le masinga. Ia ngai ka ngole whaakele I le kausanga. Wafia. Wakele. Ia ngai ka ngolola ia le whaakele le whaingu melaranga. Pole au wha ingalena. I le se furu kausanga le whamei e le minister. Ia o le kaure ngā pēa whai a makaraka kōmeranga. E le iska mai kau o le makua kele ea o le kaunka. O le meu ke whakoi. O lai e a fo. Ua umang kokongi e tātou ia na tongi e wā o le mesa whai e zola. Sa kokongi le la fonga o lunga o le au ala lau papar. E whai se mea fau ali I lau sunga ali Chris Bishop. Ioi. Whai sisi mea maanga ia. A leo nga whai ngi pau pau ko losi ei maa kou.
vi fianga o le ringainga o le woli mai le fitu e va band ina o tui se fullo minute o le talea o le July tolu ia whamalo o tuai mo tui whaatala whantu I mātua e Michelle malo awa tāwale ia nanga ia tui piki le whana wa onga I se tui mea leo tui mamau ua mau sau paka ia pe ia no whai antu koi spray kasia ia ngai anui lola ia ia ma nei ma lene ia ole totongi le nampo le taulena be ava be fa tonu ina ma amatoli ia le fainga le tol fona I lunga I ole Harbour Bridge ia rongo e vivinga ko ka milonga I ko I lisi piko ia o sionga po fa ia si mau ko la wala ka milo ko e wile ia ka sia ngi ko ngame pe ano vet olla le maula fonga le kong ia ka ko ole ia lunga I le fa le yo me el temple ding ia koe whapopo mai whamaranga mea wā kiri einga ngi fuma ki ngā ma fau ka ngaka ma ia lelei ole afo e le vaenga le na o tau tua ia nani o whapea ka ke karango ai mo sin kei pupua ia whakarira si o koe ki kiro whale ia koe lunga I o pito nua pe o nā whaina I dai kalai estete ia o au fia tuai le pitonu leo Banks Peninsula makua whainga lava ele tūlanga fo I leo le pā o le vai ia maa ruantu le mawhale angai nai ia lunga o whanua ma awala ia ma tāwhewhea tuai ia mo meo la fuman pe o le iei maa moe ia o nisi o pofi ia o isi o la fumo tāno whainei na whai whaatoanga ia ma le au whai la fuman ona o le tūlanga foi I pe ona ia I le wha le tonu o le tau. Ia le wotātou mai tau ina I le rei vai tau. Ia, o le wha mai, o le bea selenke ngilongo whanongo koi Amerika o la wasaingi ar ka malo Trump. Ia leo ese mai ei o Amerika ma le rangolango ina o le mele o le climate change. Ia po swinga o le tau. O le lano lang. Wa mai ele mo I ngā mea. Sari. Ia la whawheringa le mo I riso le alongi fesu ia inga. O te mana tua le se fulu tau sanga talua. Ele aingi ngi kua ngā me whapenga iei winga o le tau tono New Zealand. O le winga o la utala. Ele I kele ngi lo longa sa iai. E tasi le lo longa le sa iai talua ine iai le tau sanga pe ma lua whelua lua. Anga I lua whelua tolo. Ia le na whainga nai ma tātou nei au kilani. O le taimi mua le na. Ua toilolo vai iai pe ua lolo vai iai ia I au kilani. Pe a fua tia I le te leo tau sanga ua mawai. Ia tātou no fola mawhafo ele na pauna ele na au kila. O le fui na whaina le te leo isi pitono o New Zealand. Ia o le tūlanga fo I le e ke ia wa sau malemano si le timunga. Ia ila e sa le masria I winga I o le tau yasola. Ia tātou no fola mawhafo I. O le tunu leo Amerika o le sia tunu pito I sili le na tele le kasa o ona. O le la tau te tu ina tu ilunga le o sone le wa mangi fingi fienga ile afu le tau fi le malo si o sulu mai o le la ile ri vai ta o le la wa mai wo se le wori tade ia wa nga ko nga me fa penga ia a fa I te le fa winga o kasa ilunga o ia malisi vai o mo me o kasa ia mo mai la fuman mi se la me ia o pofi ia antono nai si le fiele au fai fa to anga male au fai ia la fumanu tono Lucila ia ia le vaenga nai tau no tongi e lato ona o le kasa le maua mai I me ia o man ia ai o le fa mai le presidente mam si le mo I ngam seri ia wa le ia ri le mo ai alua lu kupu se pefia ia o le ala le be o le afa ia le vantu nei fu le te le mau fa fi tau di lo tu le mai tono America fa talo fa tu le malo le tanto tro lo ma fu to mai dai America ia before I Hawaii o nai Alaska e o ke le rompe isi se o tanto so le lo au mau I ngai fele ngole mea I nai oile I Kanata te le rompe isi se o ngai au mau ngai Alaska ia ai fa malo tu ile mo le o le nu soli o le mea konga le ka o luma fale le aisa kua fale le aisa ia ele se me ka o se luma fale moanga e kua fale le papa I ngai Alaska o le mea konga ka o luma fale le aisa ia e papa kua le aisa ia
Ai o le ala ukukanga e fai mo le whalaina nei. E po le ale whainga e whaia. E sa warkam. E makua maka au kia. E mauala le taio oka.
Talafalava o se whapoponga o talafou ala Radio Samoa. Mo moatu mai Pertania, o le whamatu ina atu e malo tele o Amerika o whaila po whamomonga e si de tolu miliona e whatatau de o Jeffrey Epstein, wale e ai mana maufesiri e whatatau i so o tanga o nisi o tangata to o tolu e loa tele Pertania e me sei o le parlemene le atunu umale ai ngā tupu. Ta uri pote le CNN le so le risa ta ua o le Perenise o Andrew, malona to lua sa o Sarah Ferguson, ma Peter Mandelson, o le sa avea ma ampasa o Pertania le malo tele o Amerika, o lo olisi uma inisi o nei whaila, ngō whamatu ane, ma o tau ana wai inisi o le atunu o te tauna whamanino ane, o lato so o tanga i le Rio Epstein. Pai lo foi le ripote le CNN ne una ia le palemia o Pertania o Keir Starmer, o Andrew ina ia whaiasa na whamatalanga i lumo al Kongeresia Amerika. Au whetau ina foi le neiva i aso le whamawai o Mandelson, mai le pātia le Labour le tunu u whapea ma le House of Lords. O nisi o ia whamatalanga o whaidoi le ripoti, o lo whamawina i se vai ngā tupe na maua e Mandelson le fitu se fururi maafe, mai a Epstein i le mao le ruafe ma le tolu ruafe ma le whaa. E tere isi popolenga waria e whaila ia wa wha lawi loa, ma lo mata i tua le to tele o tangata, po ai isi longa lo o au fia o mai ngoa i so o tanga, ma Epstein ua mariu, au le waria e la tau sao la tau whai mea fantasi. I Amerika o se tasi o tangata i longa i Amerika i le whina wina o ai a tatau, Jesse Jackson, o le whaafenga inga, ua mariu le valu se furu whatau sanga o lona soifua, ma o whaamaunia le se pepa o whaamatalanga mai lona ainga, whaasala wina i le BBC. O le sunga le whaafenga inga na amataina le Rainbow Push Coalition, e le o whailua ina le mafuanga lona mariu a wali putia, sa tau fia le whanama i le whaai unga le tausanga le tenei. O whairua wha mai senga malo whaanga mosiona ainga mai vaenga ese o le larolangi e sila Fia Jackson. Mai mailo na ainga o ia se tangata e maumau wai i le whai o le ami o tonu. Awa noa tutusa, ma aia tatau a tangata, ma sa ngāru rue whaatasi fo i ma Martin Luther King Jr. Ma tau wā fo i mo le tofi presidente o le atunu i le whiwsera walu wha, ma le whiwsera walu walu. Pai roi wha mai senga mai resa avema presidente o Amerika Barack Obama, wa sidi le ono se furu tausanga o taitai ma Fesoswani Jackson i ngai o inga na whai le tala whaasoro pito o Amerika, a wale fina wina o le salutonga ma le wha temokalasi, mai talitonu Jackson o tangata uma o whanau a le tua, mai au o na whaalolungia. I Iran, ua whaeroa mai e lea tunu ua yeise marienga o taunu iaia lato talanoanga ma Amerika e whaatatau le porkarame niukiria alo nā tunu. Whaatalanoanga le minista o le wā e pafua Iran o Abbas Aragachi ma le autu stala i Geneva na ia tā uai e iai lava pea ngā luenga e fia whaia. Au whaeroa fo i Amerika i reri poti ua yeise tūranga le rei o talanoanga. E leo manino po atonu nisi mata upunanga i eira talanoanga a na whaeroa e se sui o Amerika le BBC o lo tele pea me au na toe whaatalanoa ma i le mai o le lua vai yaso le atoe anga i nei sui mai Iran ma ni alato proposal se whaatulanga le iai nisi o mata upu salotea. Sa whaia whamata ua Trump whaasanga ia Iran i nisi ana whamatalanga i le tuana ai na ia tā ua i tāro sia ia mautu sa marianga i le mata upule nei. A wana te manatu, ai longa e mana na o Iran e se tūranga e o iai pe a whaia reisa marianga. E mai se, o lea wari potia le lalata o wa te tele a Amerika i ngā tai whale o Iran. Pei tai ua whairoa le tai o Iran o Ayatollah Khamenei i le BBC, e siri atu fōi ona matautia se ha upenga na te aveina wa te tere nei i le aliti tai o le sami. I ni sina lo whawope ona motu siere e le tise i maota malawa o tangata i Wellingtone whaapele Lower North Island i le mai o le lau wao le tau i matangi malolosi matimunga mamafa na awhiai ia whaaitu. O whairoi le soe le Wellington Electricity wa siria mare awhi whale o lo a whia i le motu siore e le tise ma le soe te tauna toe whaola i le pawa i nisi o no fuanga pe tai mo vaenga o lo a whaina laina o lo iaisi na whaatuai. O le asusana te nei ma le asonga fua na wa iai le malolosi matangi ma te ulu ai la au ma waia e le tise whaalanga i nai le ala tele e meise o ta avale ma mea tō tino tangata. Sa unua le pule nu o mana watui le Radio New Zealand o Michael Ford sa tau mawhai le Powerco e ave ese nisi o la au o poloka ia wala ia mawhai o na o ino fuanga o lo whaalanga i nai waia ma pou e le tise.
Ma le tala muli mai falani Polynesia wa toe whaalawalawengia fo i wharani. Se isi uto le whala au whasaina le cocaine na maua lata i falani Polynesia po Tahiti, ma wo o tua i le lua tesi ma le whapiliona le tau wa whai o whala au whasaina wa maua le amatanga le lua awhelua ono. Tusale ma le se fulu tasi ma le 5 tane o le cocaine. O le tolu wa ile o uta wa maua e wharani ma wa lapta e maida au su e o atunu o le Pasifika le ua wha o peo na tau lai ma iai le au mai o whala au whasaina e wha aui ma iai ma awe nā tuai Australia ma New Zealand. E leo ta ua mai le ripote i la tau na mawaina lea sa palai le ingo le waa ma le vaenga na nga i atu iai e me se foi po o whena whai malanga ma iai. E le ile vātu neo na maua le isi fo i uto whala au whasaina e se tamai motu le atu malasala pe ama le 5 kilomita mai falani Polynesia. Lo fa o nei so suenga lo fa lo foi le ripote le o mafai ona tau fia le leo afrani le au waa fua ia ia ingo tūranga whapea ona e nao le atunu e ana le fu o lo i le waa e mawhai no lato whaia se whaasalanga o se waa whapea o lo msalumia le avena nā tuai o fuala au whaasaina. Tala ia le radio Samoa mo le nei aso soifua. Nou, whafonga le anturu uswapu pōna on tātou tala I vai whanua o le reia wauli. O le sululu a sa skulwalu ne o le masino Februari lua whiluono. Tala mai le Pasifika male la lolangi pe o le tāpiraina ma whonga dātou le whilutua. Ia Miriama la la toa pomare. O le ua fitum la whamiru tau tēne le tulai tolu wa tala wātu I mātua langa te leo le whana wa onga. Le watu wa onga o le reia sululu. Malo tamaiti a mai o tau. Ja, maar ilea onga I le sosa e mla ongo nasa e no foil fale. Ja, lele fa maulele fuspau tono le ta vale tono le inga sui o fua onga vai sina ko mam vai sina me ai ma toi vai au me onga pe uma sina fasi moi. Ele se moi akoa o le meka o le fasi moi. Ja, ole vengale le tanto talo le tamu o kilani langa I le poana nei mala so an Taeao au le maile le official le vai tau. Wei o le so e ono yeina I wanga tolu wa vasalo ai sa vili mai le tui sisifo e le na feo lolo malo silongi mai le tae ona le la e ono tolu wa vasalo wanga I le po ana nei au kilani o le malu o le ea se fulu mo le fitu tike rimo na nei o le temidei lus fulu tolu tike ri le mawhanawhana leo lo iai wei le wha mai moe o le angoto le la I le kuantai te ai le vanu I le po ana nei O le vengi mola soa Taeao mo au kilani o sole lai le toi 5 minute le tula e fitu I le Taeao. Pa mai a woa e mai ono yeina I wanga e tolu va solai. Toi tali mai I wanga pe a malama. So vili o la vapele o na angi mai le tui sifo mai fiololo le angi mai taimi o le a woli. Pa talo fa toi lole lo tato utoro I Samoa le vengi le tato tala o le tau mo o tau. I le awa uli neima le aso a Taeao. Wa meile official va ai tau I Samoa o sa vili o le vai tau lauolo ofitia I pea Samoa mai au mai au ma timu e a fia I le antoro I nisi o taimi. Fautuanga ba lapta inga o le tala fia I le isi lapta inga po ni fautuanga o lo fa malo sia mo laufro uma o Samoa. Ioe, merkana le skoinga very good. O le venga mo le somo Samoa e a wawa inisio taimi ma timu pu e iai inisio vaenga pa pena I wila ma fain tili ono iai mo le aso a Taeao o le a to uluwa vasalo I timu ai o le a pupu. O le tulanga nai pioni e winga o le tau I le somo le aso a Taeao mo au kilani a to ai ma Samoa. Radio Samoa. Taslima I watolu amo. O le ua se fulu midu tau tēne le tulai tolu van talavantu ia ai laua toli befo ia le talanga ia tapu soa e po le talanga ia palauni na mana vangar wenga o le ia woli ioe e malau so ia rose a warku ku le la ki wa mount says yo go. Take me Oceania, ma Peritania. Lo
Mae sa ilimano Mo Samoa ia sa oloto Tama sese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula uina ilau Le tau loto te tele Ele ai o se fefe E au solo le pongi sa I le vao e sa ili o tama E momoli Nai alato tau mawhatanga Ki alangona pesi o iuleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleata ua Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni palangi Tu mau pe mamatala Nei whabongi sa o mata Seiva ai le wha kolone Na lava e whai Tu la fono uma Mai malo au whatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava i na fetena I Matatu manga masani Samoa Lauanga nuku Ua tau leiloa Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi o la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleata ua Ole mau, Samoa mo Samoa Ele mawhai e vai na tenea le alofa Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleata ua Ole mau, Samoa mo Samoa Lauaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleata ua Ole mau, Samoa mo Samoa Sufomalia Reverend la Fala Vitile for the Fantu in Narila de Gangola, Wolimela Pesina, or Faingoina, La Wakia Gona Besio, we Uleo. It was full Malimba Midu to LA to like Tolova Talavan to Pastor Phil Tato, Lebam Jobadai, Australia, the Gangola, so Michele Sunga Pastor, how about John Passi? Olema futa mai le dei foi vai ngola woli o lafta u malava e le tausinga wana fuala au e polea lava malea le mega ko ke visi awa de misia e no banga wa jato fuala o le mena va veina o solo le fia ma va veina o solo wita e ma o so i malo fa u o le tuai o nei nu o fuala o fa pitone o lo o fa nga solo i le dei vai tau i le tautomla udanga
ale Casa Beds and Appliances o le mafuta mai ai. E le sunga le pule ia vi cash le ringainga o le angoli e anga ia ne loi nai o te huhu o lo iai. E le sunga le pule na ia vi cash te lonoa iai. E le tūlanga fui pio ia la tu whapito leo le ai whafuka mai ai le ringainga o le angoli. Whapito mo muolo ia tātou telefoni whi aviai o le iPhone 17 Pro ia po le Samsung S25 Ultra. E filifili o epo o ngā whio telefoni e lua e te whina ngalo e te umia. E vai, ngā o le lua sifurmale ono tāla le pimeni i le veaso, lua ono tāla i le veaso i te mawai se telefoni o telefoni na e lua. Telefoni fua. Ia e le kala ia pepa ila. E mawhai o nā tu iei tutonu pe polo kalame iei. I lau telefoni whi avia i le tuspa ia i le ngangana Samoa. E maua fua antu ai malau free cover o le screen protector. Ia malaka ko mea whanga maa. Wa ora kere kau kere fongi awe i le wei temiliri. Wa le koe sausa kere fongi ma se mea whanga maa. Ai maa na iala o leo fo mai i le au danga le Casa Beds and Appliances. Iala mo le mea tau ole whanga maa. Ia, whailo i le whanga le radio Samoa le rifa toa o le a maua tuai. Ia malau mea alofana me le sunga i le li pule i avi cash. Malau danga ale Casa Beds and Appliances. O le tātou whaapito alona lua o le tātou TV combo. Fitu lima inisi le lau tele o le Smart TV o le a e maua whaapopo anti ma le JBL 120 Portable Speaker. E mawhaiona usua iau pese i lunga o le YouTube ia po lea. Ioi. Ia mamata i fo i le Facebook i lunga lau TV o le Netflix e anga i lunga le interneti mai moa mawhaafonga i lau Radio Samoa e ma le tele o isi mau polo kalamera o intu Samoa Samoa mawhaiona e matamata i lunga lau TV ia pe whaasau fo i le leo i lunga o lau si pika na Bluetooth o le tu ainga o le JBL e na o le tolu se funu ma le ono tala le pimeni i le veaso tolu ono tala i le veaso maua i lau TV Fico le mai gisi le lau kele. Ka. Ioi, o le makua kele ea, ngā kiwi e makamakai o e marko kua oi. E marko street. Ia, wane e misi ai nā le Casa Beds and Appliances. O le whaapitolo o na tolu, o le wei e le tātou whaapitolea, o le masini ta lava, ia antoa i foi ma le masini e whaamamango ai lava. O le masini ta lava ma le masini e whaamamango ai lava. Ia Michelle te mi foi lele wangalo na whaavai, ia pe te tā foi o fua o ngā le whanau, ia wanganga le wakua ki ai, alai parapala, e usu mai le Taeao, ai makua parapala lava. O le masini ta lava na o se fulu kilo kalama, se fulu whaantala il verso, se fulu whaantala il verso, e o le tau masani e lusu tala il verso, a le wafa pa we seleciono tala. O lono wing, o na wapa u le tau le tātou masini tala na se fulu kilo kalama e le mafa o le tanga mea mwheo na utu i tonu i le vilinga i tasi. Io, ai le fa pe se fulu kilo kalama, ai laku e uku i kongu, i mo meo pranke ke fa. Io, ngā pā wale me mawai, e ngā lua o ka avili ai asu mai lo makua. O le masini e wha mango ai lava e na o le iwa tala i le verso, o le dryer, iwa tala i le verso. Whailo i na e wha funga i le Radio Samoa le nifa apitoa, o na maua tuaile o lau mea lofa mai le sunga, i le li pule iavi cash o le Casa Beds. E mara wha apitoa lo na wha o lo ua i e le tātou lounge package deal. E po le tātou seti na fōlea mole potu malolo. O nino fua e fausia le tono New Zealand. O lo iele no fua tolu, e male no fua lua, siti no fua na mole potu malolo, a wā talinga malo fo le ring tau sanga, e na o le se fulu fitu tala e le veaso, se fulu fitu tala e le veaso e mawai, e lau seti na o no fua mole potu malolo le tuaingo le fabric. Whailo iena e whafunga le Radio Samoa, ile nei whaapitoa o na maua fua antu lea, o lau mea alofa mai avi cash e amale o nanga le Casa Beds and Appliances. Vamai o nei o loa uma o lo iele standard manufacturer warranty i le vale o le tasianga i le 5 tausanga e vava iai ana o loa nei teua wha le tonu pitai e iai ngā wha pitoa talia wins quotes e le lei alo o fiona i nai o lantu la lai e tot le la mua o le whawhito wha Great the roadie o Tahuhu e au tawhatonu lava le KFC e malisi la
o le tolu fituiva Great North Road I au kilani I sisifu. Ai le reia lo wala au iai e le tātulu merana wala au fuole o valu se lau lua lima whavalu o valu se lau lua lima whavalu tala mai le iwa anga I le afo lima I le asonga fua I le asfrele wala stonai se fulu anga I le wha I le afiafi male asa pe atu ua sa uninga lotu umal tonai ya o le motala la udanga mai le se fulu lua anga I le wha I le afiafi o taimina male tautua le da le au nanga le casa beds and appliances e le yaluanga I ni ai sa ili ni ai ia se oloa nao e mo mia I le nei fo I vai tau ole tausanga ia wala vale fa tautunga ina le o lo mountain po lo lawa ia po le afo po ina fo I le tau fale le afo ale au lotu po le ko hopo le lava le me nei mo mia I se olo ia na utaua ia te mo mai na le casa beds and appliances o le usa tu le tantu te mia lus fulma lua midute o te ai nei le tu la e to na lo fa Samoa wa ule nei o kas futialu a wal sui ale ngila wa le kio a eva mai I le se fulu lima iva kolu mo Radio Samoa Vevela Good morning, class. Good morning, Mr. On a track. Yeah, ole a fight at the Tangalanga. T49. Well, name. Who's on a track? Accent. But yeah, on a track. Drama there, so Jason. I'm better than yeah. Bye, follow my. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. Ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro, Rora piti. Ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora piti. Talo fatu le mamalo le basengala Mima e pupula ile ngita wa inga apise eba e pengi wa amakale su inga ole vase akosto le faasa o mele pena kasi Eka bili bile wasela uwa bebela kasi Lua kupulupu ba eba iba inga fai Kaule fa akele ya luma o vale sela ili Sishamo inga ile ngumelo apa o Kasika uwa salamo fule malo Longa la kapi ile po singa inga ba e moa mole malo Longa faka piki wasiki pipili eka e malo Ole ato efa fa waitalo ole si ele leile a anno ole ile so ile ma alili ole ufu siva ai petefo wati tau wa ole tai ni fa fanga va ye fanga ita maiti la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo ufanga la monu pisa TV hekaro Ole bro, Rora piti. Ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora piti. Chala lelo chala lada Puchino asesino fue medio le fa Akele a ola le kuangimo Tum saho Pule lava oe Pe ama kamele a Pe ama kamele o Si I'm a turn I'm a see us in a rock to the Eva I own me along Mana and a papa and I sing a song 5 4 children and so sing along I sing a rah I sing a rah I sing a rah Ia o me ila longa se me anga Momoa, nufoa. Ole pinko fia itina. Sa ole fawava. Ti ole taule fia itama. Diva alelele ile ea. He rota emota utia. Ka kirikiti rora piti. Ole manulea. If I tonga fiti. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. Ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora piti. Ya, umalon tu sila mena tu si temoni ra papi le mata malong tu ata tu ama. Malo yang tu fara fa malo sini asu. Si bori nai fa manatu basta ba ruis pe
Wa vivianga sui fefiloio tu fanciela le sunga ya DJ JR le divine ola woli. Atalvantia Christina Tanwasa male a inga motuma le lungo le tele. It could change everything. Think a minute. A woman worried for over 40 years that she would die of cancer. Well, she never got cancer, and eventually at the age of 70, died of pneumonia. She wasted more than half her life worrying about the wrong thing. Today we'll continue our strategy for winning over worry. One thing we must do is to simply let humans be human. In case you haven't noticed, nobody's perfect, including you. So just accept the fact that every day people around you are going to make mistakes and be less than perfect. After all, they have to do the same with you. You can't fight the facts of life. Every day something will not go your way. As my grandmother used to say, who said life's fair? Because it's not. Bad things happen to good people. So we need to learn to handle life's unfair treatment and circumstances gracefully. Just flow with life, like a river flows around the rocks and obstacles that get in its way. For example, sometimes you may have to pay more than your fair share of something. Just do it generously and move on. After all, your relationships are much more important than a little money. Assume that you'll probably get cheated in life about 10% of the time, and that you may lose about 10% of your possessions. Remember, it's just stuff. It eventually gets old, rusty, and broken anyway. Plus, you can't take it with you when you leave this life. And just as we need kindness and grace from others for our faults and mistakes, we need to give grace to others around us. Then we won't suffer nearly as much tension, stress, and worry. Plus, we'll be much happier and at peace with others. Worry doesn't take away tomorrow's problems. It just takes away today's strength. You see, winning over worry is an inside job. The battle is in your mind and heart. Jesus said, who can add a single hour to his life by worrying? Each day has enough trouble of its own, so live one day at a time. Jesus promises that if you do your best, he will take care of the rest. If you put your life in his hands, you'll have nothing left to worry about, since everything that's out of your control will be in his control. It's an amazing deal. Remember, if you can trust God to manage the entire universe, you definitely can trust him to manage your life. So why not ask him to take control of your heart and life, with its pressures and problems, so he can give you his inner peace and power to win over worry, no matter what you're facing. Just think a minute. Malu ai, ele mafai, ona famata
O malelo lo tomelo fepesela anointed praise le divine o le holy. Ina wa to evaluate to on the tale o le July 5 to the wai le tato programmi. O le thing committed mo e ma mo tato mo la wai le divine o le holy. Ya mai to e fa malo to e fa tanvantu per fe le to ma to le divine o le holy. Ya wa to la ta foi le fia. O tawalungan to indama sto mo isamo le dia solua lesing solulu lesing ana wule to tabali ile ta to bamtanga e po to ala to tai ile timi sa sila no ai te te to le to to soi fu ile das fu one down to fi la ilungo bam ngan wan wole air ile to fa wa wole radio samo to silima i tolo mo le o sa mai le sa le fianga ya le to se vema le programma le ganga i fu faiva o re mi sia le programma da le malu i fale mo le fale tua ia e mele palamo mrisi fo i o ana malo la papele ona tato fianga yang e le afia fi nei ma ia ia fanga malo longa e mo la single toe i le dei ya solo